بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو اللذيذ الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاضل فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكانوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم علمتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان نكير. أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الغافلون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين وهو خير الناصرين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا إله العالمين या रब्बुल आलमीन पंहिंजे ज़ुल जलाल वल इकराम के सदक़े पंहिंजी हेठिड़ाई पंहिंजी वॾाई के सदक़े पंहिंजी बुज़ुर्गी के सदक़े पंहिंजे नाम अल्लाह के सदक़े पंहिंजे महबूब करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या रब्बुल आलमीन कुल अंबिया सहाबा इकराम ताबईन शुहदा करबला के सदक़े या रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह दे वंदास ये को पाक कलाम पढ़ियो से या रब्बुल आलमीन पाक कलाम में एक हरफ ये सदके या रब्बुल आलमीन भलारी रात ये सदके या रब्बुल आलमीन संजो रोज़ो नमाज तरावीह मथरा कबूल मकबूल फरमा या रब्बुल आलमीन सारी महबूब जी उम्मत में जेके भी बीमार हाल शिफा कामला अता फरमा जेके भी परेशान हाल जी परेशानी दूर अता फरमा जेके रिज़्क़ कोने उनके रिज़्क़ अता फरमा जेके रोज़गार कोने उनके रोज़गार अता फरमा या रब्बुल आलमीन जेके बे औलाद हैं उनके साले नेक औलाद अता फरमा या रब्बुल आलमीन इन महफिल में जिन भी हिस्सो वरतो या रब्बुल आलमीन मानी टुकड़े हिसाब सां बर्फ हिसाब सां खीर हिसाब सां शरबत हिसाब सां मानी हिसाब सां या रब्बुल आलमीन सारी जमात सॼे कोठे कबूल मक़बूल या रब्बुल आलमीन सॼे कोठे मथां पंहिंजी रहमत ऐं बरकत अता फरमा या रब्बुल आलमीन सारे कोठ वारनि जूं अमड़ियूं भेनरियूं दोस्त पीर प्यारा जिन भी दिलनि जो नेक तमन्ना कबूल मक़बूल फरमा या रब्बुल आलमीन हाजी अली मौला जी उमर जी या रब्बुल आलमीन हाजी अली नवाज के घर में जका मुश्किलात है या रब्बुल आलमीन बा मुश्ताक या रब्बुल आलमीन साईं नाज़रा या रब्बुल आलमीन सोन आशिका या रब्बुल आलमीन पारम भाई या रब्बुल आलमीन मोहम्मद अली यानी या रब्बुल आलमीन जेके भी दोस्त हैं पीरी प्यारा हैं जिन भी दुआ जे लाइ चयो या रब्बुल आलमीन उनके शिफा कामला या रब्बुल आलमीन उनके सेहत ऐं सिदरी हयात अता फरमा ऐं असां इन वोट वारा खुश नसीब आहियूं जो आरी जनन में होलन में जिथे भी वञूं था इतनी जमात कोने असां वटि अल्लाह जी रहमत आहे जो फजर जी नमाज ज़ुहर जी नमाज असर जी नमाज मगरिब जी नमाज इशा जी नमाज अल्लाह जी ये करम नवाज़ी आहे असांजे ॻोठ ते पाड़े ते जामिया मस्जिद ते सिर्फ़ हिकु मिस्टेक आहे असांजे पाड़े में जो भलारी महफ़िल में
हुआ ईंदा हर ॻाल्हि में पहिरियों नंबर आहिनि, पर हीअ जेका महफ़िल आहे वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। ही क़ुरान मोमिननि जे लाइ शिफ़ा भी आहे ऐं रहमत भी आहे। और ये शिफा जी भी रात आहे, रहमत जी भी रात आहे, बरकत जी भी रात आहे, ऐं माह रमज़ान जी आख़िरी अशरे मग़फ़िरत जी भी रात आहे। इंशाअल्लाह जेका भी दिल में दिमाग़ में जेका भी हाजत हूंदी अल्लाह जो कसम खणी थो चवां त इंशाअल्लाह इन महफ़िल में शरीक थियो, इंशाअल्लाह उहा पूरी थी। घरनि में अमड़ियूं भेनरियूं कोई महफ़िल उते ॿुधनि, जेके बिरी प्यारा दोस्त जेके भी आहिनि अल्लाह जे घर में अचो, इन महफ़िल में शरीक थियो। पहिरीं रमज़ान खां वठी 23 रमज़ान 24 जी रात आहे, जिन भी असां सां निभायो, जिन भी असां सां तरावियूं पढ़ियूं, नमाज़ूं पढ़ियूं, या रब्बुल आलमीन असांजो उन्हनि क़बूल मक़बूल फरमाओ। या रब्बुल आलमीन असांजे हाल ते रहम ऐं करम फरमाओ। या रब्बुल आलमीन बिलख़ुसूस या रब्बुल आलमीन असांजे मुर्शिद करीम खे आज़ादी अता फरमाओ। या रब्बुल आलमीन साईं मथां पंहिंजो रहम ऐं करम फरमाओ। या रब्बुल आलमीन इन माह रमज़ान ए सदके या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमाननि जो ख़ैर फरमाओ। या रब्बुल आलमीन उन्हनि खे भी मदद अता फरमाओ। या रब्बुल आलमीन मस्जिद अक़सा जी हिफ़ाज़त फरमाओ। जेके क़ुव्वतूं उन्हनि सां ज़ुल्म करे रहियूं आहिनि उन्हनि खे नाबूद ऐं ख़ाक में मिलाए छॾ। या रब्बुल आलमीन उन्हनि जा इरादा ख़ाक में मिलाए छॾ। या रब्बुल आलमीन पाड़े वारनि जिन भी रोज़ो खोलाईंदा आहिनि, या रब्बुल आलमीन या उन्हनि खे लख लख मुबारक हुजनि। जो जेको रोज़े खोलाइण जो सवाब आहे उहो ख़ुश नसीब वारनि खे नसीब थींदो आहे। अल्लाह साईं उनजो क़बूल ऐं मक़बूल कंदो। ऐं दोस्त जिन भी चयो आहे, जिन मां नालो न खणी सघियो आहियां, या रब्बुल आलमीन उन्हनि जूं दुआऊं क़बूल फरमाए। या रब्बुल आलमीन असांजे दोस्त हाफ़िज़ खलील मुंहिंजे बचपन जो अलहमद खां ॾींदे वन्नास ताईं क़ुरान सॼो गॾु पढ़ियोसीं, कॾहिं पर ठहियासीं कोन। या रब्बुल आलमीन पंहिंजे हबीब सदके असांखे दिलनि में मोहब्बत अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन असांजे दोस्त जूं जेके भी कम रुकियल आहिनि, जेके भी परेशानियूं आहिनि, या रब्बुल आलमीन इन भलारी रात सदके इन मसइला हल थी वञनि। या रब्बुल आलमीन असांजे दोस्त जा मसइला हल थी वञनि। सॼे ॻोठ जो ख़ैर, ओड़े ख़ैर, पाड़े खां वादल फ़क़ीर करे खयो आहे उन जो ख़ैर ऐं बचड़नि जो ख़ैर। या रब्बुल आलमीन हर जहान ख़ैर, सारी महबूब उम्मत ख़ैर। वरी भी मां इन दुआ में सॼे ॻोठ खे अर्ज़ु थो कयां, हुकुम नथो कयां, अर्ज़ु थो कयां इन भलारी महफ़िल में अचो, शरीक थियो। इंशाअल्लाह जेके भी दुआऊं इंशाअल्लाह रब साईं क़बूल कंदो। या रब्बुल आलमीन असांजे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो सच्चो ऐं पक्को उम्मती बना। या रब्बुल आलमीन असांजे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी सारी महबूब जी उम्मत खे दिलनि में इश्क़ ऐं मोहब्बत अता उहे कम कराए जंहिंमें तूं ऐं तुंहिंजो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम राज़ी हुजे। ज़िंदगीअ में को अमल सालिह कोन्हे, न को यादि आहे, पर मौत अचे त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़बान ते सारी जारी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।